нашамандӣ вабоист ки дар ҳолати беэътиборӣ нисбат ба пайдоишаш метавонад дар ҷомеа реша ронда, истеъмолкунандагони маводи нашъоварро пурра аз худ вобаста ва ба ҷинояткорӣ роҳнамоӣ созад ва ҳамчунин хатари носолимии асоси бунёдии миллатро ба миён орад. Аз ин лиҳоз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари пешгирӣ аз пайдоиши чунин амалҳои номатлуб, тарбияи хуби насли наврасро дар муассисаҳои таълимӣ, огоҳии онҳо аз натиҷаҳои даст задан ба нашъамандиву хариду фурӯши маводи нашъовар, машғул шудан ба варзишу корҳои ҷамъиятӣ ва доимо мавриди назари падару модарон ва аҳли ҷомеа қарор доштани наврасонро арзёбӣ мекунад. ҷиҳати амалишавии стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2021-2025 агентии назорати маводи нашъоварӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷойгӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади роҳандозӣ намудани тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ тасмим гирифт ки корвони зидди муходироти 2025-ро баргузор намояд. Чунин чорабинӣ дар вилояти Суғ низ бо баргузории чорабинои футболбозӣ байни наврасон аз 16 то 20 июн доир гардид. мақсади асосии баргузор намудани чорабинӣ ин яъне ки бедор намудани ҷавонони наврасони имрӯза аз оқибатҳои талхи нашъамандӣ ё нашъаҷалобӣ, даст задан ба ҳар гуна корҳои ношоям ва даъват кардани ҷавонони наврасон ба варзиш мебошад. Ҳамасола дар саросари ҷаҳон 26 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди маводи мухаддир ва моддаҳои психотропии ҳон яъне ки гузаронида мешавад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон هم با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان همساله این قید کرده می شود و امسال ما تصمیم گرفتیم که چورابینی مذکور را با تشکیل نمودن فوتبال خرد بین نورسان و جوانان یعنی که از سن 13 تا 15 ساله تشکیل و برگزار نماییم. در چورابینی مذکور 10 دسته اشتراک نمودن از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت که از آنها 3 دسته غالب آمد. ضمن تحفه سپاری به غالبان مسابقه دسته‌های فوتبال نورسان در تالار ریاست اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور در ولایت سوغد نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد نیز شرکت ورزیده ضمن سخنرانی اظهار داشتند که نورسانی که طرز حیات سالم را پیشه کرده با ورزش مشغول و از عملهای نامطلوب کناره‌جویی میکنند، علم و فرهنگ میآموزند و دارای امکانات‌های عقلانی و ذهنی میشوند، من بعد به باوری دولت و ملت سزاوار گردیده دوام دهندگان کار و پیکار پدران و بابایان خود خواهند شد.